Akenja mathupha leli Kusile ngwane. Kusile sive samswati lomnyama kulabalithuli. Kusile sive sengosi. Tinshumayelo leti. Desindvu. La etinshumayeleni desindvu ngwane. Asisito tati. Sibantu nje singemaswati phaca. Lathi nakahlala phansi abuka ukuthi umhlaba sewubhekephi. Ase abuka ukuthi yini indvo lesalela emuva kithi sine singemaswati. Sathola ukuthi ngaleli siko sisemuva. Bambake ngwane. Hayi ukuthi sisemuva ukuthi lisemuva. Sisemuva ekuthatheni letindvo dalo sitilondvolote la. Akusiko konke ke lesikulondvolota la. Kepha lokhu lekufanele sikulondvolote ke sisemuva ukulondvoloteni. Saseke sesihlala phansi sithi inshumayelo desindvu sabuka ukuthi wenta njani nje na utawuqala uthathe vaselina noma uthathe amafutha ugqobise ungakamgezi umuntu. Lapho ke kuqhamuke khona ligama lelithi tishumayelo desindvu. Lebelisho ukuthini? Singangangeni ekufundziseni ukuthi woloku silandza umuntu lotawubuya atofundzisa ngako la sihlale phansi sikuhlatiye. Asicale sigijime la kuyo lendzaba. Sigijimise kwemfundisi asepulpiti ashumayela. Ngiko na ungalalela timfundiso tethu tsini. Site kufundzisa ngekuncenga. Sinekufundzisa ngekutsetsa nangekukhuta ngobe sibuka indvo mhlawumbe leseyibonakala ukuthi iyagwegwa. Laba labetemva kwethu batawukhula bathi ukuthi kungiko kanze akusiko siyakulungisa. Siyakhuthata nje lamakhaya ikakhulukati. Njengobe sitawungena kabanti siyibuke lendzaba yelikhaya. Sicala ngalokukhuthata. Wonke umuntu lo wesilisa ekhaya. Ikakhulukati naba labathi inhloko lamakhaya bobabe. Ngicela kucacisa ke ngenhloko yelikhaya. Awusiyo inhloko yelikhaya na ulapha embolonjeni. Ulapha engculwini. Ulapha eCotsville. Inhloko yelilawu lakho nje kuselawini lakho la. Ngifuna sibiyele emuva sivane. Uyinhloko yelilawu lakho kuselawini lapho la uvuka khona usonzele dude nemsebenzi. Hayi likhaya asesicacise ukuthi yini likhaya. Ngoba bantu bethu sebakhula bathi ukuthi ekhaya kubo kukumahlanya. Ekhaya kubo kuseFairview. Kusemangwaneni. Kusembolonjeni. Kungaba ngilese state kungaba ngile kuphi. Nawusuhlala phansi uyambuta lo mntwana athi yini likhaya. Utakutshela sindzawo lenebantu kube nemlo omdzala lo ngibabe namake kusekhaya. Cha abantu abambiya nihlale phansi. Sishumayelane. Likhaya abantu abami. Ngilenye indlu. Ngiko wonke umuntu lotelwe lo wesifazane nemuntu lo wesilisa. Yinye into la ifikele emhlabeni kuphokophela nidwebele lawo magama langu. Kuphokophela ukuthi kusasa abe nelikhaya. Ngasiphi izathu? Ngesizathu lesithi akusibo bonke abantu labala ngaphandle labahambako lothi abakhanzana la emadolobheni nala emigwaqweni labaphiwa kuba nelikhaya. Lomnye uyalakha athi lakhile elikhaya 10 years alakhile lichitheke lena bekangaphiwa vele.
lomnye anikwe awesifazane anikwe likhaya lakhe nali kuphuma ingoma hamba ulotsholo afika lidzangaleteli lichitheke akusiyo into lelula kuba nelikhaya ngiko kuto tonke tinto longaqala utibonge empilweni noma kuto tonke tinto longatibuka usole ukuthi utetona empilweni qale ubuke ukuthi likhona ikhaya lakithi mina ngingimi nje nginato intingomba leti ngitshengisa ukuthi ngidawo lakha likhaya noma cha kuyendeka lesisikhathi wena jaha ube nato letingomba ube naso nalesifiso sekwakha lelikhaya mane uhlangane nebantu besifazane labangaphiwa lelikhaya awugcina uhlala naye lemqashweni kube kaphuma ngikhiye khona emva kwaloko uyawuphuma khona so usesibhedlela eWard Banibani usuke eWard Banibani kuyomiswa lithendele ekhaya lene wahlangana nemuntu wesifazane longaphiwanga likhaya noma engabe lengqondo wena wawunayo empeleni nasingakhuluma liqiniso nje singabaleki bantu besifazane bayadzinga ukuthi kusukela lapha phansi ebuntwaneni sebake babe nako lokuhlalisana phansi bomake bahlale nalabantwana bogogo bahlale naletintombi nalabomake kukhulunywe umuntu wesilisa angahlala endlini yemsebenzi afike ku-60 weminyaka anginingi ngitshela iqiniso labanye beni lababukela lokho bayathi bayabona nalemakhaya emaceleni ungafakaza ukuthi lapha kaBanibani lapha kwenteka ahlale umuntu angakhe ngisho angamisi ngisho umkhukhu angawumisi afike ku-60 bampenshela lomnyana bampenshela ayomisa lithende le ebaleni lithende ngokuthi lendoda yakhe sebamkhokha ngojile la akahlala khona endlini yakahulumende noma endlini yenkampani noma kubi so yomisa lithende le akaphiwanga likhaya lomuntu loyo lomunye ayithi akaphiwanga lelikhaya wadibana nemuntu longaphiwanga likhaya kanzi yena akaphiwanga indlela ekulihlela ngitsini kuloko kuyabida na ungabuka nje ubuke emhlabeni wonke jikelele ngoba kusuka umkhuhlane lo ngenela kithi kuphela umhlaba wonke jikelele unjani ubuka indlela lokwehlukana ngayo kubantu labahlangane ngalokho semthethweni umfati nendoda ubuke lelizinga lekwehlukana ngalo uyabona ukuthi kunemuntu la longahlala usaphansi watshelwa wafundziswa ukuthi likhaya likho emntwini wesilisa ngicela kuphinza lo aliyuze likhaya libe kumuntu wesilisa likhaya likumuntu wesifazane ngiko na umuntu wesifazane nangabe umuntu lo qonzisisa na inkulumo naye lenginayo wonke umuntu wesilisa lothandzana naye uhlala naye phasi umbude ukuthi nangabe uthi uyangithandza uthi uthandzana nami ngithandzela ini linyendle abantu besifazane nabasibuta lo mbuto lo bafuna sibaphendule ngemshado uthi ngithandzela ukuthi angishada noma udlala ngami waphendula wathi ndakushada ulikhipha lonke luthanduke lapha umshado akusilo likhaya zange futhi umshado walakha likhaya phumani engqondweni ukuthi umuntu angakuthanza ukuthandzela ukushada umshado awuzange kwalakha likhaya leminye imithi noma lamanye emakhaya ngokwabuke ukuthi emenjani batakutshela ukuthi lo babe bekakhokha imali yebantwana yesikolo lo make athi ngamane kulalwe ngembhido nase ngikubhadele konke lokho lokuphathelene nema basic needs noma sengikubhadele lokule ngibona ukuthi kumgcoka imali yesikolo yani lelenye lathi uyikhokhela labantwana yesikolo ngibeke eceleni ngifolo matitini avalela futhi angamtsheli abone lo babe make ancipha abangaka mangale ukuthi ingabe yini ustresswa yini hayi ukuthi stresswa yini la kuphelile umngeno kwabo KFC nabo Nando's la kuphelile umngeno kwabo Coca Cola ungene emanti ungena umntanya leni ngifuna kwakha likhaya lomnye babathi yaqhamuka khanze titini tisimile lapha ebaleni dabani letitini athi le mali labo nginikethe yona bengincinta kuyo ngiko nje bangibhakelena titini adliwe mahloni bese soba nekuthini angichubeke ngakhe ngicethe ngiko kuthiwa ngumsiti lo umsiti kulike sesikhathi uyakubona ukuthi uhamba ubhekelena nje uyalahleka so uyakusita ukuthi bheka le i-direction yesilumbi ithi bheka le ngalesikhathi lokuso nyalo likhaya ke leli silinyetwe yini ke
Sinyetwe ukuthi sesithandzana nabantu besifazane labangayati indzaba yelikhaya. Bathi indzaba yemshado. Nendzaba yokuthi utawukhona yini ukungimaintain. Utawukhona yini ukungimaintain mina? iBhayibheli lithi kufanele ungondle. Utawukhona ukungondla mina. Utawukhona nje ukungimaintain. Bese kuba namkhubana ngilodumile wangalesikhwahlandi lo ukuthi utangininga malini ngenyanga. Ngithandzana nawe siyathandzana siku relationship iyaphela nje inyanga awungati wena ukuthi mina ngine toilets ngimuntu wesifazana awukwati naloko ukuthi mina ngitsenga emapads ngitsinga ukuthi ngibe nemafutha ekugcobisa awukwati itoiletry enhlakanipho toiletry uhlula nje ukungithengela itoilet nansi ayibuka le toilet yakhe ukuthi ingimalini ukhanza ukuthi nayi kushiphele ikhuluma ngokuthi ngi500 ngenyanga dingaki titini lapho. Angakhe masaka semende lo 500 lo. Angisho ukuthi le toilet ayingathengwa. Kepha nasibuya nje nangabe inhlakanipho sowuhlakaniphile njengaleli gama lakho. Yehlukanisa kumuntu wesifazane othandzana naye kuwe umthanza nerole lefayidlalo ngibaba wakhe. Awungafiki ube ngibabe kumuntu lothandzana naye. Yiba umuntu lothandzana naye baba wakhe nguyelo thenga itoilet wena utengela ithando. Ithando lisho ukuthini iphokophela kwakhe alikhaya. Ayimi indzaba yekuthengela nema toilet. Awuketi utothenga ema-toilet utawuthengelwa ngiyise nakede uyise athengela yena wena lungisa ukuthi ngifuna kwakhe alikhaya naye nase ningiva kabi kanti lo ngiva kuyiva lokuthi ngithini ngoba nawe uthengelana nama-toilet emva kwalo unothengelana nigcinene ehlukene kanti kube nisitene ukuthi kwakhiwe likhaya kulama-toilet lathengwako uhola malini nami ngisebenza lapha esitolo ukuthi nemali ngicela ke le mali yakho ukuthengela ama-toilet akho mina ngala ngidave ngizama titini stoma nesakhe kuyabalance kungabe ukuthi ngalinye ilanga uyavuka ekuseni ukhamba umuntu ukusendeni please call uthi yamshayela ngicela ungifakele i-airtime uhambe uzabalaza uyifake le airtime aphinza kubhazi le airtime uyifake iphinze futhi uyakubhaza uyashaya bengibonga i-airtime hayi Jehova kanti le airtime ngiyifakele ini ngoba sowuphinze futhi uyangibhaza ngayo ngicela manje le airtime yakho ayikhona ukungithengela ema-data ikhona ukungithengela emanangzane ema-voice ungakhona ukungithengela ema-data phinze futhi uhambe uyozabalaza ukwathengela ama-data uyamkhanza emva kwa2 weeks akusendele hi uthi yamphendula athi how are you hood abasho nesi how are you bathi hood so uthi kutaba nelikhaya lapho ngiyafisa kuvakala ukuthi ngithini le nkulumo yami ithi kungakasuki abantu besifazane babaqotho balwela kokuthi umuntu wesilisa lotakukimi atongisoma akangisome ngimgane ngobe sivumelene ukuthi sakhala ekhaya kenyalo silakha sisasomana ekhaya na ungisoma nje le nkulumo yakho fanele ibe inkulumo lengitshengisako mina ukuthi vele la kunelikhaya la hayi naba lesibandlulisako nasikwendlulisa suke sikwendlulisa nje hayi naba lokhanza kokuthi vele bengiphumele nje nesagila sami ngiyawuthi dingelela ngibona kokuthi kufuna ngiyawutingela kwasuka nje logwaja ngamkhanza lele eceleni kwendlela vathu ngesagila sengibuya naye ekhaya so ngathi wena inyamatane lela ngidingele lo logwaja ngimkhanza eceleni kwendlela niyangiva ngikhuluma Swati ngemaswati labo logwaja lesibakhanza eceleni kwendlela ngeke sakhe emakhaya nabo ngilogwaja ngimkhanza eceleni kwendlela bekathi igulela ngamcedzela ngesagila ngase ngibuya naye labaleni nakhona ngabuyeli naye labaleni kokuthi sekutaba ngumshibo le ngidawuphekela abantu logwaja mwanzi ungane ngeke uphekele sive salakhaya ngikuthi khona intombi letitale emicashweni taleti gangeni bese kuba khona intombi loyibona ukuthi lona ke uyekhaya lo ubona ngani ngetimbawu takhe la nginika tona ngeke umuntu ufune kumyisa ekhaya ngakunike timbawu lethi ukuthi ufuna ke ekhaya waqala wavula la pepe imbuzilwane kwavaleka la ake kude elikhaya lapho ngoba ndathi nisekhaya niyakhile likhaya nikanye kanye ngivuka sikhulume vuka sikhulume ebusuku akulalwa vuka sikhulume nebantwana bakhula bathi kuthi la khaya vele babe live ihlala letuli namake uhlala mphendula baze babitane ngetilima abantwana bathi lokho nasesikoleni nabo tishela bathi ukuthi bantwana balapha kazibani banyana bathi noma bakhuluma basebenzisa amagama la sinza umvumntwana athi usilima uyingebelela usiduphunga usidwedwe uvale ekhaya boyisene nini alikho likhaya lapho ngilelinye ke liphutha lesinikhutela lona Nhlakanipho phela athi singembili kini Hlakanipho uyangiva yini
singembili silaleleni mina nje ngina 48 weminyaka nyana sele 12 weminyaka ngifike ku60 lalela kunamaphutha lamaningi lengwentile emine lemuva lekufanele ukuthi ngibuye nawo kuwe ungihlakanipho ngikhame la kuwe ukuthi balekela nasofike kunasigaba nase enhlakanipho sempilo caphela naku kule ndzabadabo relationship nempilo nje funzani vulani indlebe ufune kufunza kukhona labakhuluma singisabo bathi impilo inemaphutha lamaningi ukuthi ungalwela ukuthi onke entiwe nguwe funza emaphutheni lentiwe ngilabanye sikhuluma ngelikhaya la nhlakanipho yini likhaya liyini likhaya sawuhlala phansi sihlatiye kwanyalo ngishiya umbuto kuwe nawe wena lobuke yini likhaya liyini likhaya ulibona ngani likhaya oluthitha lukhende emsakadwi Sine sakatsingo